Kawai ke jingjia bas ngusi, kabelaja ka janmit jong ka arpui tarik unai lur arajar arpui. Hakaba uwe ubriu ulaklat no hasyan. Tang namar bakum baklasiat da kasuloi, katba kidangi ap ikimrat, kibawan penjot ikimarep haki jakarep. Katkum katalong kubor balayo na kipulit jong ka mokarwat police station. Baka jingyo jingtip jong ki halor kate jingjia. Kadeh kipor kandai baji janmit jong ka arpui tarik unai lur arajar arpui. Badhaka step jong ka arpu ar tarik unai lur kipulit kilalit hiar syakasnong ngunrau Southwest Kasils District ban penti kana batlap ya kajing shisha halor kane kajing jia. Kumta hadin kajing kandu badio banekran berkirurang ba nyukasnong laitu bah ka arpui tarik unai lur arajar arpui kakan hun kabadon kumba kato kane ngur kibreu kibatmu ban letpe yaki marep jongki haki jakarep nakadaw kajing syak pencot haki marat henre hakane kajing letpe jongki yaki marep kaladon kajing snewbok bah kapor shibije siteng ne arbaje janmit kumno ladon kajing bakla ba lut star thongni uba saupe hunyos nam karta ula kumbakla kem ya kasuloi bad ukuli ulale debe ya kamet jo crimson thongni ba henry hunyos nam karta hakaba ute orang ba ula khat no hasyan kane kajingjia kalaja kawe gajaka kabaki khot karangoi domba kawajangai kumba ar nilai kanta na pusnong halor kane kajingjia nakaleng kibor pulit kelakemno ayunong siat bala register case ru hakaba ya kasuloi ru ladaban shimno ya kamet jong ba crimson thongni khar ladaban le eka postmortem barhadin kanel IT no akibahi sem bakin pendep ya kanyam karukom kajing tokit halor kane kajingjia kadeng ya syakmat